Anya laki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, Berta anak ka. Anom dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. Adda nga rod amam apangilak ko manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayat agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang matasik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ama igatang iti masapsapol tayo. Amangan no adda pa'y madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang, tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kit dirita nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo, tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise ti bagay. Ni nanang mat. Alaman niya ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Anwa may, tagati appliances at daldalosan nyo iti anak tabagay. Ila ko na kanula kay. Ino na usarin dagita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang kadagita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasi lang nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Umaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyan ti amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Gumatang tamot iti microwave oven ta kukoy lakay. Ne, an-anwan ta kumangay tayo tabakit. Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matten lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Kat si ka ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakitak nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Manungay. 1,500 kanong lakay. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta, saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laang amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumarek, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso nadak ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwan kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan no mabayag pa dayta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martes nga ag-release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wen, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sabayar. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinagurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipa-reserve? Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na kan ka. Anya lakit din nanang, adda O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag kung amin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabaybayadan.
Kasanulaangan ngay no di na mabayadan dayta order na kun ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven niya impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Maray. Ay, Mare. Solid ti 1.5 mo dito. Adto'y matibayad ko, Maray. Ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman na klaunay, Mare. Isupay nga igatang miti masapsapul mi. Ay, gaya, Maray. Sigurado ka nga awan dadaal day ta microwave oven, Maray. Mare, nga laki din. All goods, maaramat mo pa'y dayta. Okay nga, Rod, Maray. Agyaman na klaunay. Mabagkat mo ka di, Mare? Basic lang day ta, Maray. Siyak, paiti ko naman. Anya nga iti ilutong bakay? Ay, unay kan lakay. Makit kita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano ang mausar dayta? Ay, katsursurwak alakay. Kita laeng taamangan no agbidot kamay. Naisus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang ti papanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Hala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay? Nagimasin tinlutong bakay. Nalaklakagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pa'y. Mala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jak pa'y nang tad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ama ibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay? Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo, Kita aman. Aman kit din no nadadaalan. Kasano matanatnag day ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak ngamin ken ka, nga itilamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod, amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pa'y? Di mat ang onan lakay. Anya? No apay mat ngamin anak, nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita Awan nga rod. Itay pa'y anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adalaang naputid aware na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit ni nadagos. Anya ngay nga rod, nalpasin. Uray agunget ka dita, nadadailin ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papanantanak kao. Ne, nalipatan yun samot follow-up check-up yun ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mon. Kunak no Martes pa'y lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat, nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na,
Mangan kayo, tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't lang ti pagdigos yu ijiban niyo, nanang. Ay, agyaman na Berta, nakaw. Naimpangal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sapay anda tinapanandag ni Antem. Sa dino, Tata. Anya nga oras ti panagawid da? Follow-up check-up ni Antem ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y, Tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadael na, Tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Nay, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka lumapumudot? Anya? Kasano ko dadaal kat inpadas ko dayta, sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas at tawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim, di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapo no apay nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon, ibaga masimangpit kayaw, iti kasta, mapagsaritaan niya uno nyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay. Diyak maten makita iti kusina. Hawanan Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Inbasura kon lakay. Ha? Nang ibasura amait. Mabalin sa apay mat amareper day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure iso nga imbasura? Mabalin pa'y ama ipa-repair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita. Tada papanak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko anya kalakit di maten lakay. Anya nga itimakunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din? Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day di mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay awan mare. Talaga saan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwartak. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven, mare. Sa maysa, imposible mo't asan nagkure. Kat mayat mo't dayta di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak, mare. Ay, pasensya kan ngam saan, mare. Anya kalakit di matan, mare. Lugi akmat naperdi ti inlakom kanyak. Anyat amok ngay, mare. Amangan mat no si kamot laang tinang dadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka, mare. Ay, unay kan, mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakong. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan, manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanyak. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadaulan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti ko na kanyak. Diyo ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pud no dayta mare. Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo.
kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon da dya babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulaangan kini Mari Alma ta umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta na nga'y, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti day tanga oven. Natnag kano kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Luklukon da ti padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak na amuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tendi kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti oven. Insublimmet gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mati nakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah? Saan anasaya at ti kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti babain mo. Masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Wen ngem dito yung matbalay ti nakadadailan na. At damat lang ti nagkurangam. Iso anadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparefund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayjay nga oven, ta ipadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pay. Wan lakay. Mapan ko alaen inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.